Gekoraga chinsebere chamambia ninkoretere abateri au irinya gusanga mu 90 masemo akachisiza tumwancho muri gereria nonyorero requestawa asogo saboko tera kwao kera litukolie Jumapili 12 gwika chinsenye chamambia toma chakoligereria egesinga kyamasesenia bwesa molere amaseseni yao Ndizi TV Obwansu bw'omugusi omurubuli okubwatya nigo kuligererwa n'ebigori byonsi Biamano sana mancho morere kwandira gutwara ibiro na itwa igase tasani Ndizi TV na asewono iga kwari bena somoro beri wechi gosori na nche ndemo Steven Captain 001 aiga no tukomekera chigosori kiboikana no kurbono iga chinsa ikomina iberene nusu tomanya mangari agendereta sorongoro agusi aliarengete chigosori na samangana bwango iga na sandake timu ya Shabana FC yale kogosori amune timu ya Gor Mahia FC kurwa segeti kerikia Mamboleo Stadium chise mucheke sumu na sekemena nekyo nige timu ya Shabana FC anyarako bakegusire kimenekyo egole masevosa egole ave kuna omogosori egiata bwe timu ya Gor Mahia FC korwa ensemero mukare na bari koruchinse mochiri kwena kya buna ensemo ya Shabana yanyarako bagegotwara ndake kegocha ase ekerenga kiaye ekona kibuna ya rura ensemero ya relegation zone leroiga nimbata bagenega se studio barato kwanya gutakuna chingana au tirengeta mwana rengete chigosori kebo ikare korende na bocha karende tera mumanyi andake okwani abwancho bori no twangana ya wiki yaita na timenya chingana ya gwango iga Shabana gusire gosori ya Gor Mahia na konyo rengane yu Mbiyamana seri baga morelia captain na mbiyamana somori ile otorigetia seboniga kwa ingia mangana Shabana tobeto ya kwana na ende kwenye ya atwari lumulu ile kilenda oparanga macha se ali rwakego andi bara okichinko chilina ande banya kwenye imeno bitikali moto Manchibari ntabeto batakunengana ibibaso we make electoral sema English Premier League sema FKF Premier League kumanyanda kemena no vinde bya racing enjoy no viengencho mbigendre terero ntobate kemeno gia sofa paka nkiagendrete ntobate kemeno kerikia Moroni Youth nero nkosori yarenge dora machibu korwa sensemeyo njera kera nyare ko banda kega kobekeke gocha gose kwa gosemeri ase Shabana ase kirenge yo gutigara seli korende tobate mo ronde nsemo yagati ramana ya mangale nsemo echi secondary na wate bire teria na erna kya watu wa matera mwana yechi gosori. Asante sana lizoja ndengoro ku Geoffrey Nyantika injo umuliki ase secondary school cha Kisii County ya Msemichezo. Okay. Yes. Barabara gani kumanyanda ke kirogo tebanda kira muliki weke ombekerigia Kenya Secondary School Sports Association asensemo ya Kisii County timanyanda ke inkeriora tebigoro ya ikiombeke suri kubwati na igase no burongene ribu na kesha. Egasi tonoko bange michezo ya secondary school Korwe sub county Mbake county and also as a region to make sure na this work chagendrewya according to amachika liabikire na Kenya Secondary Schools Sports Association and kukusa talents za watoto wa high school. Nimeteni tobeto gusangara ya stika getari getambe otoye ovo imeanda kikuvekora ya sema ya studio kurwa yore semeri yanka mane chiskuru asamana rengete chikosori chiskuru chetu njiro chinde chia sirira semia kemenge ndo abote chiapo St Marks kaichia chiete asamana rengete nkoyo kiravoniga ndoranya nakobata gukora vya asamana rengete nkoyo sange emia kevere tato kurumagega ndora iratimu ende yonsi ko chensemo ya nationals Mr Nyantika igana tebya ndake umucyando boronke kayole sengencho nero obviously kurira mwana yore rengete chikosori kurende mumanyi nimetamana yechi gosori nero turasange seme yentangani mbawa tege karolero mbatete wiki mbatebya mange igoro ya keri igetigia gusi stadium yakone rusana na nkore ndore chigosori cia secondary chietamu ya kabire timenya kurwa seme liore ngenchoki estira chikoba chigotwara kere chigo cha sema ya Kisii County chigosori cia tamtu kwa ngiye tetangania ama chigosori kwa chigo cha seme gusa region ya Kisii
mara mange in terms of nonyine biashara bia town yetu na wikuki na sengenjo kulwaji timu chigojo ase town gocha ko manyolo siko ni chigo suji ba ko soil ngochire ko leta nalo in terms of business na beko nyoranga town yetu na mukire igoro na wego na inde engenjo inde ose obiyabwa kwariganya mashindano yagata mtu ase region yetu ose ya Kisii na inde usiko ya timu chinyinge kana chigo sokorusi ose ko ganda isiko konyorenga nchibuate omuremuru ya kwa mangana ya traveling nini na konyoranga bana karo metia seriyerenka kwa berero burais buligo kuyariganya sime chigo soje konyo mechi titi konyoranga chi timu chiroro kurwa school chito use sub county levels kunyora what the challenges in terms of transport kwanyoranga usipate to kubekera ni school yende inde banya wikasa ma chigo sol chiri kwanyoranga kono kero chiranga kuchikobora ya chira rais kwanyoranga timu ndio sub counties chiko karibia sana kwanyoranga bana karwa chigo cha mashindana gocha raiga ko bengo price kutoka bora school kunicho Mate nangana gosanga momanyi sinya kwa yote gura sema ya kabiri studio kwa patu kwenda sense mechitu kita yake moto koirana ate bya mange anda ke misanyantika itukwa guri bageli ryo kwa ni chikosori chibuna Kisii County igo twagwerete chinga kichitu cheigete chaitu na itukwa ni chikosori yechi gose chinguru chiro babege tibune kyombe gya kesha Kisii korabno na itu twairuri bageli omoti makamo keigo nkwirana tore Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Omubogani Ofanisi Resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga muni amatao wikabasani ime y'umubogani uyo nigoba bwate obukoli ubuya asaba koli imirimo babwata amazikanigoro n'amahariganyo y'obuzera cindagira bakorohisya nigo kire cintununtu muno asebo igoba bwate kiri umucingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ecyo kire cinkare kibwate bitande biya biyarire buya nende cincanu kerage mbabwate swimming pool azora ako pali buya kogendrete gusanga mu nabalya bwanjete ime y'umubogani uyo niko babwate wifi TV ngiya asokwe gokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mtandao onye kobwate omuyigonde bwansi omusangerekano wasura bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobwo toherera ubwigoro mono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiganao tutarire rero ejuwero leranya onsi ayewiko munyene twakere simi usego talira chinsemo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Uyakegema omwanchwa omorigereria on Ndizi TV ne rugwansu gumogusi omerana na inche Julie Kerubo asomorobero gwimisa Jumapili uchakera chinsa 10:30 mbakensa ya moya maragoba nimbegi ngokoretera emeroberio ye kanisa muna yarenge voigo atano amatingu yemisa bwate tariki tomocha Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 07150098
au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Timokore gorenge mwake igo na wanyamono kubanta na intuitu nomoro biri wechigo sorry asegeta fani Candice TV na nchende mo Steven captain 001 ari tubate abageni tubate amona Geoffrey Nyantika uromuri kyo monene wekiombe gya Kenya Secondary School Sports Association kesha asoro sagirwa Kisii County na tubate mumanyi senior urumurali wa mangane chigo sorry otokonya gutakuna mangane gita chigo sorry ali agendereta se orongorwa gusiense ya Kenya na ensengi manama chiwa wango igana se Shabana Sirek mena babwata mona etimia Gor Mahia FC gore masevo se gore be kunere bari omala ase ensementangani yake mena ekyo na amachibwatigara yo wikete ka omwari konde torenda so mutimoko bisinyatika ngo torera kwa linganda ke etubuna Kisii County kwe guri bagiriro kwa lingana chigo sori echi noko gwira twagwirete ingakia ito yaigete usino gusuma mwasugumete egentege tangani ingakia egete ase Nyanza region kwe guri bagiri ko host nationals. Region kwa usene county kwa hiyo. Region ya kwa Tangani. Okay. Ka region ya Nyanza region, then from there ni mto Suguma to sabe to egwe ko host tamtu. Igentege Tangani ndio bantu mnangalinga in Kisii County ntwana ko host tamtu. That is soccer nationals. Last time to was there in 2014 but here in athletics. Okay. Yes. But bono, this is the time to earn an opportunity to air one in a Chelsea. In Torranga Kumopiro like Waku and Koyeguchiaso. To attend Kurwa County Director of Education, Navigator Kwaime. Mr. Chirchir? Yes, engineer Temeto Kwana regional office, even national office. Even our chairman, Fred Mugaka Temete. Tukaranga tuero libage liko host nationals. Waro raga niko manyanda ke kerego tuera nanda ke kurwanda ke historia ya Kenya ntonya kwe bagiri to chiko bato gutwara ryo kwariga ni chiko sori chiata mtu na chiko sori chibwate go sori yanchire nsengi ma yanchire mense ya Kenya mono pia go sori enkoyo kati chiko sori chinde chiata mtu ebi go chebia renge ego cha Nyanza lakini te ko bugusi Nono Kisumu. Okay. Esengenjere city. Okay. Yes. Ima tema chibariranya kwa wati boli ndionsi ndoga nte kwa kumanya yonsi pi anyarire kwa kagukirana korende kitose chicho cha sensemeje ya Nyanza ensemo ya Kisii County timanya Mr. Momanyi omwakweta ntorochikire ensemeri ya Western totenjera shandere mabagetu masana gatichi skuru chinde karabuna barwanireire orogongo rwabo na gusikavosio timanya engencho ya chigosori echi gochagusese abagosori bagusi engencho kira chikobage gutwara chachugo cha ensemo ya Kisii County. Umaite uskuli ya sebi mina nibinge kerochi masinda mniga gocha uskuli ya kerotoko compare from last time lito enge bukungu ako sodi ya bangi banyo teteba ko enyo la mabakali yoko so ebira ko bia Kenya bandi bakagenda ebira bilibi isikumuna babo abachite Spain igo tukagiritenga wa mashindana gocha se county Kisii ngochile kobe faida nne sana sisi skulu chile usisitimu chetu kwa eneo la mabagari nga aba yani participation yetu ngochile kobe ngia sekecho sikora nga boni ya koba nga usitu wachira atambe limitation ni ngochile yato lakini bono kera mashindana ale Kisii County ntokore nge tolenga chitibu chetu ngochokara buya iskulu ile nga kodwa lito twala mutimo koria corona skulu cha kusinchira ni level cha lengo sibilango bya sports yani tutebano especially football tena bilango bya lengo bya mai ikonko lengo kiraboni ga ji abantu baito si team chetu cha prepare chi team singe njuma tekero mole host expression ne ronga muganda okora buya chi team chi njulu skugari chi chenka kwa na nebiko
Like Mr. Nyantikere metena mangao rabna kwa buna a host watabuna 2 matches given, matches expected abente kwa baga gwikirani konde gocha kwa guri bageri twairu ria historia ria myake menge nkiganiri orongo rotware gose county etware imanye kwegeru bono buna twabaigere buna munyare go deliver gekemota gete kwa gani chigo solieche. Asante sana Steven. Itanga ni Kisii County ewate chi facilities chinyingi. Unaona uri bitito wate ebingi byabonebya. For example ile Kanotunga ni wate stadium ndio kwa tiko stadium and Kanotunga na bara atu bitinda betatu ukora Kisii school the same ni wate biti lakini rende ekanene ekurigererwa ne stadium mwenyana ili wate perimeter wall na ende erebo container mashabiki onye bona mumanya tebire last ketwale ngukungu kwaligerete njira abantu bayikira abantu balinjira teora abege kadino jira teora abege Kisii school mwana wako mupira kita kere stadium asana nyara ko ba container babere gol chi standi goro egero mupira baleki uchieswe ando oligere libu yakoranga ngakie secondary mepire secondary yatwalire abantu abanga bakuyibwati interest ya chire igoro igobona chige munchire nyaranga text chire igoro anonyaranga interest chire igoro even emotions motives chire igoro to kunyara kuyaka ya school compound na Kisii school na academy kuyikumepire yeche stadium Urigari squeeze between the place on na KPL na kule singa secondary ya chiri kwa even KPL. Poni kango teno ispocho kwa tawonia na na bichi benda mata na kwa chibibi. Ba gocha geti kuliro mupira kunga St Anthony. Tona kwa St Anthony baje kwa Chandere Manoire. Dagoretti High. So you look at those teams, nobody will miss to watch. And therefore that is what we kere egenteka nengelina. Mtoenda ni stadium tayari wageli lakini rende nashukuru sana His Excellency the governor mtu amumerete mtu kawina waziri yangiwa waziri ya sports baka tebingo maene stadium nature before July and that is where still to what hopes in and coastal matanda ke momino ntekira ba tutebia mangali mwasangete korende totera pesa yote abuna ndake stadium nega neiri torre serikali county ya Kisii eko na timelines chinyenge nyumetara abainu na timelines ibere chera niru entangane ya tuwe timu ya Shabana mego kure ligi NSL watibira kaenga KPL ko chaka stadium yo chikova ya beire ya banje ko banga mutinyu kiando 10 tianyarekana kurwa bwire ndega cheka tebe kubuna kuikira mutinyu 2024 kutwara tolegetie kuko bakere kito batange mitinye tatene nko bakere tuchiko host week AK weekend meet yarenge ko muri tuchite ko bako nyagetinkiraba onege toro mutinyo gatano etamuro cyo weekend mo yarali ruritangani ko nekino chigosoliechi andake isechi wiki isano nemo chiachakire timenya ndake no matokwegera buna teko barende eyirende naende era chikore to busukwa molio ye nkebo nembre kwa sababu negocha the commitment and the assurance is excellent the governor to change is very possible. Wo mane bolinga bayaga by July stadium mengi mateko era. Batenge to twali getinga a playing field ali soka walk nere. Because by that time the tatan because target tatan because athletics stage. So that is why we went to that combating and tekane na sana ndo chesoro mopira gatiali. Ando tukaleba doranga asega asiya renga mono no kubeka chipipe chirichia maji asali ngolengi bae lero usechuma tatu kukura kubeka chipipe chiri imano weka point yo kwa nigeti abeka mara ba loam soil amana kuro bagenda balente manyo na batebete then antampa woletinga momya simbo ko mere ekina gidentu awoleti lakini ba wanteringa mbaba options tali onyansi akama bagosimeka ama teacher bakwenda babutora babanga karabangiru yarire kura chibiki bure choka igeteki abaire
Ndio ntora show. Bye. Yes. Igo ekeren kulgere ni milinga tutaenda to lose this opportunity at all cost. Nimete atake tara volleyball ni leo sirabanda yatake obario mintonero mbariwe chigoso nera naba ukatwara interest ya volleyball chwa bwo cha gusiti manyanda ke enchera ya retwe so waisane kirose ndo batibuli ndora moboli igoro ya egeti omaite muna eresire mbia eresire na nde mbia gotwara ko sebile sikindinyo yo mutoka lakini mwana maito skuli ya stadium ya Kisii yani is preparation mnego eko prepared na chige msirira ti usikoso tirira nyare ko bage ko ge kwareganye nkore nyanga timaitinga into chikotwara bokong to chibona twara usitwara kishigose bunyansi ubwasimekiru mbura kwata kose yani service itira konga and sukuli one mun stadium ira yamo ti goso ya kwareganye chinyinge maybe katika bira meto etina bakeko chiasu tige mchibe chinyengi chiengerege ti kunyore ngana twara osiri omugundu ngakiaro gochi mutu chikoso kiyechu chilaba chinyinga sege tigi na ndoko la kiraba Aya ntonkere mutambo atalita kana tewanga stadium tirijo kutumeka na matukali region yonse kwa tobu atinyo jokara 9th mpaka tarehe 13 mwaka nyosaba tirijo kutumeka matukali yonse pi chige munjira selective chiko bapi kitoko feeling game ne wate tension muna chicha primly bate abune ye wate high risk wase wate high interest okay go stadium inde shwanga even na matuka ya region stadium na tumewe kuchika chikemele choka maybe yes kosesa tuchikaricha nametanda ke ekra kwa record imete ikonede ikamuchutwari getire kenne sana une kamati kote abune ene rege mweri high risk sengencho kede chitima chuchuika etunde rijo kuika nationals kero montate benje high risk inde na nje to chese stadium yoro kere ikere irabu beto emete dogo tumeka ebate ya toro obwanjire rigoseki ana ndake nje to kera bakonya ndake mwese tabuna kuika lefu gete yege mwe use semi final use final nere ko stadium eyoga ni jeto atera titi bena high risk use teri high risk sencho kero monto gocha na bato go semeri akara tu arenge sia last year ngora kwenge game ngene what especially when the host for example expectie Kisii County team it's meeting Kisumu de ora at this school from Nyanza you know definitely amashabiki wetu kurusi taikenda biboli ya ndio ngebona era amashabiki na makuruzi kurusi kwekora ngakyo baraki kwere stadium nero lejuange arabantu orosensia na kuwa sekete isiolo otanga barombari ko kumbara moze bachega na botogo atochiesa ndio bano muriki maite amangana ya kero se fixes tikora swa se koyo ngoika twanyaranga ki mechi chikoso gite chumera dire yani otabange tingo se chumerane ono anyare ne muno gote ba risk china chika chairwe priority yo kandi stadium nyana ngame plan ile ya banganira yani etelo ko yino nae yani without even go consult na na bo chine ya risk ye to ya banganira ngake ko cha ndalo tange mepira gere high risk mepira very risky it is the emotions or the motives nalanga chiri kwa samashabiki matemano mana abantu bakere mipira yaba emotional na mashabiki tali players so as we start from preliminary koranga team yenye mwate following we start from down na team yenye abantu babwate following kwanza koranga ga ko uchunga kuchimotwa and then ubuyambo linga kato ku preliminaries semis to what any we only go to the semis we only have 2 semis yes so tego twara mechando mononga na wale ya bere mengi na ito kwera kuchanga mpere ndio na kanga chezo stadium igo egenda kana ngelinge stadium kutumeka mono mbako feeling ya sarikire ito tumeme tibire usatatu na twakole ritao by the time tuweka national nyanga bana iti ya kongi andake katante wasanga ngana nganza sana igoro ya okwalika ngokogeti kya Gusii stadium gwikirana taranga ichigwa ndake chiwa cha rurivere na ye round yerona ke mweto moya ndake sengenjo fireballs ne chinyinge sana nabukiro nzo kobe kubuya
lakini anda kimbule mago chaone etama kainen kayale koru egetikeri na ndego ikara drainage taraba buya hebu kadikode toratike ngane yo ntwaroranda ke ange mekebere tatu engaki chinse mochiri chia Homa Bay chia kwa gantia sorry chia regional ndeke yabuto watware timu ya Kisumu Day yako sone timu ya gusikuru chinse mocha Nyaribari kakosore ku first half chinse mocha Homa Bay tension yakamenta during the game yosore igakore Rukisi School tio jezero yulite yakosori yeyu yariko sori gwe timu ya Nyaribari ya bote chikocha gati ya bo ayusa gati ya bande koru Nyaribari yariko sori da Kisumu Day chi semi final chienko yo chiarenge timu ya gusieka bunge ntangani emotions chikamenta igoro sana second half ekanga pimo ile yakosori yeyu ekakweru Kisi School timenaro in case of escalation bure tinjiro do bono chikocha itara chaka yarengi high risk but guchiga tiko chime and the pressure ya ment na interest ya ment timenaro backup plan kitora to etaba nese gusti study purende coordination ye chikoso chese njo kando nenkoyo chikoso chire na chiro chonchiroro timenaro backup plan yako na kibuda ngochiko very flawless. I think last year Jaringe Kisumu Day versus Gisababu Yaringe. Yeah, Gisababu the other I think 2 years ago iga. Mopiro na erete andore da Homa Bay. Mopiro ta erete going between Agoro Sale and Kisumu Day. Roche the Kisi School. Roche the Kisi School away from the fans. Ukabanga no paraki no erabia. Na ndikora ndimayenga mpaka 2018 twabate tamu tunani twaosta Cardinal. Egemu yaringe between Kisumu Day na Ringa. Eno jange te koera. Just te koera. Kaimu kuru Cardinal tukaera ta Kisi School. Ikaera awaro erete. Tuka Kisi School wana mashabiki yaringo already ichwere geti. Egeti. Ando madra ndo biwa acha pikipiki. Wakamnyoka bakatanga nyegeti. Maburo yetu akiri umanya. Pero na watu akolet mbrio kagenda wako St Mary's yala no soke they got a crowd and they got a following igonere motive ugato to evangenga anything can happen and to be ready to sort it out as long as at the end of the day we sort it out. That is it. That is what time. That's why we insist a study very necessary. Era very bad when to was you could give more to go to Homa Bay, but then the Nimba to was Melinga with the assurance to any other. To make Kiagara any history now to make. Otherwise, no toast this year. I don't know how many years from now to go. Ana kirime te wate una interest yenko yo Mr. Nyanti wate una interest yenko yo kwa chire igoro na nonyorongo rwa gusi kana nama myoko na beta mu yaere na bana bitona romba akora biasi chiro sori chiri korende interest ya banta bange na nechiko bare sekoro nyaba gusi ejigo chiko base semeri yenko yo kwa na history wate rekoro magiga ina wote byandake engakio mu LP to tote timu korugusi ko bensemo ya nationals na go sentunde yero Noroche wasegero ngorwa gusi tutware team as a national sichuto go sa to kwa na woni iga enkoyo again take tanga ni ko insisting we should host first after to host regionals our stakes in cover chiri ngole team kwa national how the host county ikiya kwa mbaga yokora ndaje team very Namano Soccer Boys by us hosting regional. All finalists was finalists. All the finalists watoja wotwara the county baroba have automatic ticket to region. Ana ojo to double chance. Yes, the double chance. At the region to buy cheap pool vere. Chi wotwara team nyenya. Ono witwara team ya mu pool A, team ya the pool B. Auto ko tema, auto team ya makanda nationals. But the moment we lose this chance again the Kisumu ekora na ya mo kwere timu ya meya muchi Kisumu ona jango de lost awacha the great chance we had in the game together when we have the host we are the host cheza kwa ufanya nini kutuzo. Let us look at that. And when we are playing from our home with the support our Fadili, our fans, even we shall have many coaches I know
you may not miss one or two things chikagana na national. And advantage ni rero nako basorongo rwa gusino na roko host wale chiti mchochi kwa bana wanyani isato izo ya nyambiro nero le yemo korunyamira chichiko bezo nimeterengane oganda usange ngikira no tabuna tuisiko guri bageli tuisiko bantu urutima nyamuna toko kwa daboniga nduri wate 100% ose bitango mbiro toire toma kwa 100%. Asaboni gantoire 100%? Not 100%, because the county government of Kisii jata tenga mpaka 25th next month June. The committee again ingura nereli region national kulinga ona bate timwetiki abere ningereni. O mana nyagereni by that time we may lose the chance. But then I hope. So we have between mpaka 25th of yes, June. 25th of June, because that is what His Excellency the Governor and the county government promised that by 25th June. If the committee comes back, it is ready or is almost ready or is 90% ready, they will be assuring at least the thing to make again. But in the meeting to our last week, Koranga Barenga setting a stadium to Yusi. About throwing stadium to the okay, so but then after that assurance, to cover having a character to strive to assist stadium. Correct stadium by 25th July. Imetena masabakiro mundu na andake to eguri bagerio kodra obuari bechiko sori chiga ireta rantu asikira usente chiko sori bune chiga no apa ko sori buna abo Ezekiel Omuri okinde bango korwa sense mo chiko sori chieskuru korwa wa kagenda bango small Simba gasoa Shabana bone kana ara senti mi Harambee Stars abo sori nsemi ya Kemerongevere tuchiko tujya twara bange bunabu kwetera gotoro obuari bwa okonyara ko bato kwarigani chigo sori echuna katero baturikere chimessage nsemo ya SMS line nsemo ya Facebook Dr. Honorable Julius almost about whatever I am present from Amakara Settlement Scheme in Nyamira County. Whatever era a representative with team ya Manchester United. Timu ingia sana. Yobesho Beshai. I am following you. Yobesho Beshai. Dr. Ocharo William. I am locked in from Sensi. Chesema chirichi hapo getutu chache ya Rogoro. He's locked in. You know Ocharo William. Kins V anasema kwamba yuko pamoja nasi hadi tamati. Ndio chaiga Edwin Machave atabuna kuruchensa mochirichia eskimwe watoka semo ya Burabu chisemo chirichia Moturumesi Buonsaligo ataba noale imeyomorobeli buna botambe. Asante Edwin Machave. Ndio chaiga yule mmoja anasema ako tuned nasi mpaka tamati. Tema nyanda ke Mr. Nyantika utebanda ke no to bere senko yomono sento guna twate banere what interest nyingi utebanda chiko soli chinde da chiro chuchiri to chiko batu kwariga ni chibe kire sense moye tamu ya kabere na anda ke chirioro che tubwate a potential okoli bya kando na mwana yenkoyo. Besides soccer, koranga soccer nere bwate a follow that's what to kwana mwana soccer. Do what is what chinde chiremo. Do what rugby sevens. And this time run do what rugby sevens, both boys and girls. Do what volleyball. Do what netball. Do what basketball. 3-on-3. Ito normal basket ya tamuani wale watano, but one wacha kwa watatu. And then do what racket games. Or indoor games. Do what badminton. Do what lawn tennis. And do what table tennis. Ingobone ngakiyu beside soccer to watch game jina to wala to went to kwe hockey. Ili soccer yo. Nimetekana kwa regoro ya rugby service tour rating ya ensema ya rugby 15 ya Kisii. Yeye tumete sana mukabuni gwe mavete puliembe lakini rende no okwa nyora. Na twalenge puliembe timu limba ya ringi. Amakosa nayo makosa ngo apenia. Yeah, sure. Naone kerwa chese game ya Kisii school na All Saints Embu. Mwanzo mjana yake try box bakweke try box yani olisa wakamshatinga mnyoka kati yali chibasaba. Oh yeah. Na ko mnyoka akataja isiko.
tugoma the try igasira endi abeka risano angona kisi school ego to kwanda East Africa Nage mekaira 3-0 3-0 okay it was stealing an airm thing a 7-0 and not forgetting that Cannonero and Duarte na litinere kale gocha bodi korokose Rioma and then ali and then gocha korokwa Kirongoroli gocha timu nchile busi chile chingomo sana again very interesting now and I want to really talk Kisi school and I was kind of bachelor bororagi presents longo aja ba coach Tinyo Songa Duarte like 7 girls are trained for the same. Mbemona sana na grate barag biseme sey ko banere tunde ntangani ya awese ko yura se chigoso ye chikone kivuna ayon se ikande na to chikone seme to sanga igore oku yari gani kwa rongo rwagu si kesi county korea ni chigoso ye tenya mamanyi kiora sanga igore ya chigoso ye chichinde ndake nemaje to ba chitim jinga cha basketball kisi school to ba tenya nchwa boys ngoko ko lichire buya volleyball ntraba buya mo no korende timanya ingeli tora kole una twate abuna olio kwari gani go kwari gani nairaire obolito bonene ingitora kordone kibana to ba chitimu chire chingia chire competitive se chigo soli chionsi turabeto kwaliga ni time 2 nkore ngia koyana bere dikoboria umuringia liswale sengecho muchi obo tutukani muri kwatoka sana samangana yiga yukari kali kwanyoranga ngendo kali kesumbuete sana Kenya kusana na Africa ngima mangana ye miaka nini kuzibili bya to tutukani sana kwanyoranga etimu ya Kolibia Kochoma kuna bonde timu ya school naso mata St. Charles Rwanga Gesero. Ya twa jeite paka nationals baka Kisumu ali bakacheza na Kisumu ndi. Ndio tibiga hapa ni boro miaka ya bako soli ndo mune muji bibya asali timu sana. Keranya na beto bile bako baiki mutu wali. Timanyangira undi ya ro from whatever bintu bya bibya kana komanga ike mikati babekire na ikiombe kile tenda manage kwa soli sekondari. Bavekina ngakora kinga mnabona tolechi host boseba atemira okora sensitization ni coach ni school mangana yiga yuko twara bogus players ngaki issue iba issue kila singe mano sana kitimu ngonyororinga etimu na bewe to makurwa yeka paka mutuwali ya kwali biya sana kwanyoranga kitimu njiro mare cya kiganye tenga inwaka na bana barabu mobaite lilo beleleti Skoro una Kisumu day. Lele mai. Yanga ekiobeki ya giteneta mangana yiga kyakole ile chikochi chito ne chiskuru cheta mangana yiga kuyari kana singe jontu yari kani tuweke mtu wale nyone ngani bintu ningo tonyora. Asante sana. Egente comment ngikisi kaumsioka. Kere country paka Afrika nate paka Afrika komete ko nganda 17 Kamoli kwani jeni yakire ngambwate ke turagis Kenya ogende de country ngo happen kere and about point is shortcut for success. And everybody wants success and we know that the success no lenje on the shortcut you want success na buku ya na bako ngaki tongoroki to ngaki torembe ora kita bako ngoroki okay tuara kwa niche coach we tried to talk about that age rule now and it has remained to be there 19 years and below no makoyo umano vendo chini no leo mutenyo kianda kalikea mutenyo kianda umakele mbili na ine otherwise you can't be out I say it have a bit tricky and when we do betting talk about betting physically talk about miaka ya mtu physically as an association we have a birth certificate not knowing that siku hizi Kenya we have what we call names. Names to introduce it. Yeah. But now you cannot go that extent of going to names unless somebody brings a case.
So once you look at the birth certificate, within the age, it's okay. Even the KCP certificate. But you get that somebody now what they hinting on one narrow age, which is ahead, not even name is yes, school you, not even one narrow age. Can you go savage, coach, if not on the coast, on you? The toilet team jingle, clean. Don't worry that embarrassment, especially now we are hosting and our stakes are high. Covera nationals. But majority of our coaches in here. The only thing now that tricky a bit, which is human. Naona langu mwana anaumia sana mchezaji na wali school. Kuna baadhi coaching mwana mchezaji anaumia sana na wali school lakini ya bado ya wasi na kumtiriko. Anaenda kwa nyarango wa iteje zone way or create. But when that one is discovered, when you get ya bado that's okay. I hope mwako take those cases. We shall have clean teams. Coaches have promised that. And I won't tell you, I won't thank the coaches. Coaches are in the field, they are training. They know how the stakes are high, they are training. Such that to host nationally, advancing host nationals, Kindo celebrate him, Jessico. By the okay. Transfer. Kwa hiyo nangu mwana wote school gete. Chile school gete tima itinga education yeje na nile ne 90 days. Yeah, it's 90 days. As some of us that understand what 90 days means. 90 days yo cha kwevara kurumu tenyo ukabere tariki 15 ochimaega. Ego mwana goiki 90 days abantu mutoke school tariki 15 Montenyo come nalimo last year. Mentally form 1. Ngaburinga umwana osade January bakabone May kile 90 day na ndakindere boyo. Wantu kuli which by 5 November last year. Mwanche mwene mate noge ndetaka bagogwese mina steam chaito no nyamate kwiroberi motu meka shortcut vaveki geti tigaba benje geti betu be screw na kisi skreba ko rama giri rugby no kwanyora bale geti kireta geka arona babua nekene nkabaro rabuna bamenyete geti buna bagwetuma ko babuna banyare ko bagokoria buya saninga natwa ndebo tugotakunese chiwiki chire bosio kyo goda saboniga tumukara mugana rengete nkoyo abwa selit koriankyo utore kibanegeti ndigati ya etimia Bucha Stars warajale kwa kujaga ne timu ya oneno na mase ligi ya FKF Division 2 na tiri bagari abirire gusangana ababwata niko rwa timu ya Bucha Stars otuteria mangigo reke meneke ase timu ya Bucha Stars iseko bweke bano kyankyo waranyaka kwa babira abanyankongo kurwa se erombe yuna kwa bagari ya veni ya kwenda se mini league ya FKF Division 2 Central Zone ekorata timu kurwa sorongo rwa Rift Valley na Nyanza kwa randake ngoranyori bagari ya veni rogo soye masemo ase league ya FKF Division 1 teto rogo sanga kwa gatia babwata ni kurwa se timu ya Bucha Stars FC. Majina naitwa John Nyamwe. Mimi ndio mkufunzi wa timu ya Bucha Stars ambao naipenda kwa moyoni. Tangu tucheze game ya White Hart, I think tumerudi, morali ya vijana imekuwa juu na tumekuwa na wiki mbili ya kujipanga, tumejipanga vizuri, morali pia iko juu. It is a must win for the weekend. Najua pressure itakuwa juu kidogo because we will be under pressure. I think the team that we are going to play with, he has no any pressure because they have already out of the contest. Kwa majina ni Joshua Dama, ndio captain wa Bucha Stars. Game yenyewe tumejipanga vizuri sana, kwa mazoezi tumeyafanya wiki mbili. Na nikiona game tulikuwa nayo first league na Oneno Nama tuliwapiga huko kwao. Tuliwapiga 2-1. So sina budi wakikuja hapa watapigwa mabao mingi kuliko hivi. Tumejipanga vizuri sana na kwa mashabiki wasio na wasiwasi. Hiyo game itakuwa ni game tutaposhinda hivi tutawapatia furaha kwa sababu tutakuwa mabingwa wa division yetu. Igotu nariko sabanga ki abachezaji bana bara na mashabiki ara mocho abo abanga sobonge tusangirie timu yaito
ya Gucha Star egere ebu etogendera mutu na mashabiki kwanza tigatoba karibisha somo piro karamu pindi ni kama finali ya Sunday na ndio jinaje kwa kile geto kia ndizi in fact nimekuwa nikiwatch ndizi vile koreta sports kile ndio tabarukire number 1 abana wana kwa number 1 na tujaona number 1 yao otherwise na waombea kila laheri na hii ndio kituo yetu na kwata ni kwa timu ya Gucha Stars na mleto masiki manokera yakyo takyo kiraboni kama mali timu ya Gucha Stars ero turate kune bwatu ko woro komo asensemo onje betu na sama ye studio akego kama iko irana na hivi Omoro bilyo bwechi gosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogo nkorwa gusi Kenya nensenkima egati yalyo konyora namona ababwatani kurwa sechi gosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa sechi league ao buna regionals national super league KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyingi lero iga ngoche ya mateme chanto bwate Kenya Green Stadium kenege tiga inkase timu ya Bomachoge bara nyora no mubiri gwechi gosori gwechi mase mukoro asegeta seni kia Ndizi TV nabuna botambe eta nenda mo Steven captain 001 yesigeta seni kia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chamara goba ngoika chisa 12 nenusu chigosori ime ya Ndizi TV Gochaso mwancho muligiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyamano asoko tochora kobegeta seni kia uwanjete tuma ujumbe ngayeli takuza gochase namba 15601 ubwatia marago na gachora Ndizi TV koba egeta seni kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye telikona chakende Boigo na bugu wake kura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke onje mweranda ke twere na sesemende tukorira manara gitenko ya sorongo rwagusi na azebra litukori yanke tware kene gati ya timu ya Gucha Stars para gosori ene timu ya Onenonam bari bagatatu ase erombe vale na kebano giankyo nabugitatu bari ngencho na ase Onenonam ase service nto konane sabu mbabu ati bagarindiriyo siro gutangana ase erombe vale kurende egosori ya ankyo na sorera gwati gwanda ke timu ya Gucha Stars baise gotuta point 3 timu na Gucha Youth FC banyarari bagaria bene ryogo kigweto mandake kurwanira na barobuli bagario gosuka bosyo timanya ndake mumanyi nkyo ratebe kibano giankyo Gucha Stars onero na mchinse ya mochi atendere grounds nkore ingia onero na we na wate abanga te gutwara use kobwa kwaba ngoba twara nguru nena se erobe bale nkore ingia timu ya Gucha Stars babere bagutuma sana karabali chikoso chichia karabali tia saranka ngore nyanga onena muna begocha no yetebwati nga okobwa kwabo singora bakonya lakini begocha kusajili timu ya Gucha Stars ira gere timu ya Gucha Stars maite timu ya Gucha Youth yabere kwenye bwati sana sikoli garabani ngore ingia baba ni point inye kimeno chance chitete meno bibere iwo garabani timu ya Gucha Stars Oike tumesana na oneno na masingi usiku timu marama ngechikoro kusikura soro kongoronde kuchite chaba chinko sana kusingo chite chiareta changamoto sana ile timu ya Gucha Stars Oike tumesana mangeki minogemo lakini goikera na kwa vitu kwa timu na ya Gucha Stars kila bade tende
auche somo ekosuri yamane ngiye ko bana ende nkore nyenga oikabene kelia obubibwa ekebina nakemambi mate kimano kiragwati gusana na nyirabu na mageke menene ikyo kimano kyo mwere kiorombe na se timu ya Gucha Stars baraga ni une timu ya Gucha UTF kirabe kimano kyo mwere kirombe imukende buna Gucha Derby ntumanyandake Gucha ningo Gucha Stars gose Gucha Youth kirabe chese moncha Sameta Grand kimano taragwati na kerokyo asenchira yo bwanga timu no bide biro bide tikoli yankyo namwe na timu ya Bomachoge Borabu FC mbanya alikuwa bakonyariga ni timu ya Amani Youth FC chinsemo chiri chia Kenya nya grounds na kuna kimeno atake timu ya Bomachoge Borabu FC bare tumekoranda ke banyuri bagalia bendo kiyo monganyi gati yabo le timu etangane na ndaki kosemelivuna wetera chisabu chiabo usimbanya lori bagalio ko mincholi na tabara kwenda sensemo ya Emini League ya ligi ya FKF Division 2 kondo mwanchumure nyorabu na kando nayo yosori aona chojinjiro beri ko sori wa ligi ya Nyanza Regional League Zone A tabati ko sori chiro beri semo ya Kisii County League Nyamira County League amona Chiligi chiri chechi sub county kondo semo mwanchumure gali tomore kere ligi ya National Super League abo asemano au na biro beri tukolia rero tukolia nkyo kondi tukoligoro tabati kimana gati ya timu ya Madare ya kogeni kwa mone timu ya Naivas chinsema chiri cha Dandora Ground sasa kimana nekyo Madare bandi kwa kwanya robo bichigo risato asayamo obwe bwa kwanyire Madare okeyo munganyi gati abone timu ya Mara Sugar utigare point yemo na ndake cha chibi cha chia egosori yiko ruchinsema cha Dandora Stadium. Ndaka chura chipicha korwa seki bene ikokorwa se timu ya Mathare United konyoro bubechiko risato aseyemo na bagusanga na nsemo ya Avara ya bechigo so linigo chikota ko timu chonsibere baene kiribuna mpaka ndre gwetuma koranda ke timu ya Beira sensemo ya chintagani sata sirigi National Super League seke getambe gwetuma chiro wiketa ikayo mweri ya Mathare United barabati abuna ekibako bwati bone kibano kireposio ingakibara kwa ya timu ya Kibera Black Stars. Game imekuwa tough Unajua ilikuwa ni team number 2 na number 3. Imekuwa very tough game but all along pia kulikuwa lazima mtu pia ashinde. But pia ukiangalia game tumecheza previously hatujapata win almost 4 matches. So tuko tuna expect for the better for today but mbaya. Ukiangalia opponent walikuwa wanacheza behind the ball kila time. So tuka notice why should we play always back pass, so tukaamua kucheza forward play kila time. So hiyo forward play I think imetupatia kitu, at least to make create more chances than the opponent. Is only that hatukuwa na luck. Yeah, ni very tricky juu sahi tuko number 3 but tuko na bado games za kucheza. Si hii league ni back to the end. So nikasema ati tumetoka kwa race. So means bado tuko kwa race na game next na hope get something. 3 points. So hizo games zetu zimebaki ni 3 points tukingangana. Every game sasa ni by steps. Ukiangalia tulikuwa almost 2 months tumekuwa number 1. So kuna pali imetuendea. Naweza sema maybe win zetu zilikuja tu hali na sasa hii pia ni kustruggle, na ukiangalia kwa football pia kuna moments za kustruggle. So the better ni that zile time win zetu zikawa zinakuja
at least tulikuwa tunabang 3 point every game. It was a game plan because once I was a coach at Naivas. I was the one who took them from Division 1 to NSL. I was there for 1 season, then I left, so I knew everything about Naivas, about tactical. Yeah. I can't talk about the season because we are approaching match per match. So now we forget about Naivas, we focus on. Kone kocha ta unandake timu ya Naivas ne timu maiteke boikera no andake kairira barabu kwenyonera obobyo pitima nyamo manyisina krokodia gosorie eresio kobua National Super League atore timu isato eyo timu ya Mathare United timu ya Naivas na timu ya Mara Sugar betomire bonsi temana kira tebikira boniga orje tani ukura minjuri mutangani ababire batiyale bakorwanira mabaganda atigarete kore ye captain na ndeli ntwa kwaneta iboro ye kibimende ya Super League ingakiri yankore timu ya Naivas era kore biasa njari nge mtu arakinso kore ye mino bya kuna litwa bilo timu stage bali ko chikomena timu ichiga cyabo Mathare United na timu yiga ya Mara Sugar mutamini ya ngenge timu yiga ngakira cyo kore Sugar singe chuma tekero butambe kero tete ko batembese lasimoite the best asingecho timu ya Mara Sugar maenga yoko nyola yoko pera next timu ichiga chinde cyabo Mathare United ne timu na Mara igekira paka boni bichukuri difference yo se point ichige timu ya Naivas itigire na ende Naivas bichukuri ya chesi kimine nekemo ke yetani timu ya Mara Sugar gire timu tanganji ko kira boni ga timu ya Mara Sugar na Mathare koranga barako kira boni ga baise comment ni ebirenga byao byenkoyo wikabanyo ile tiketi ya moja kwa moja kwa swasili ya Kenya hapo iko timu ya Naivas bichukuri ile mera timu kwa yebwati nyete pressure ni timu ya Nairobi United tazengi ile timu kwa Nairobi United kuchileni bo difference timu chi point ikomi iko koranga chi point chi ikomi nawe ko nyali ba timu ya Naivas icheza playoff ile na timu ile wichiko wase eligena ya KPL ndake ni maite agendete ko bago tusangira amange igoro ya ekene giari amabagase League ya National Super League na se faide mwancho muri nyoro na League ya National Super League kitim chirigo tangane ya kabere echikonyo rali bagari ya AMS ya mogo so League ya FKF Premier League na inere nchire timu ya Shabana ya tumigete na Muranga Seal go so League ya Premier League se Shabana ya tanganete ekapwati kuna Muranga Seal kwa nyali bagari ya AMS ya mo na oyo ko boyo gatatu umera na timu ko be ya gatatu kurunse ase League ya FKF Premier League ba usore ya home and away oyo kobua oyo onye omonto Premier League gakobua otigara se league onye omonto bwe Premier League gakobu ocha National Super League yo National Super League ogenda igoro na yone renchire timu ya Muoroni Youth ya tumegete otigara se league ya FKF Premier League asentunda ya ita na sebono kyocha timu ya Shabana FC ngene toko bagi korwana andake te bano nye bali ya gatatu korunsa se league ya FKF Premier League echikostorie playoff ne timu ya koba ya gatatu ase league ya National Super League ama chibwande korwa se league ya National Super League bano byako soligurero nege timu ya Nairobi United bagenda Makari na Mombasa Stars Makali yogo tabekana Luanda Villa vale ko genyege ni timu ya Darajani Gogo bagosori kom mega yo mobo konyora ekadi ambaliri tora Luanda Villa yanyoro bwibwechi Olivera Sevosa timu ya Celebrate Lions yanyara kopage ko ikorwe ya Mobosa na timu ya Asad na Celebrate Lions mbarago sori bya sentunde nangati timu chiri andake chiranyare ko bachiko su cancel yari ko banko elite ko lero korendelero iga ngomukere league ya FKF Premier League Shabana ko sori barenge na timu ya Gor Mahia ko sori timu ya Shabana pai koruna nda sentunde na Gor Mahia FC ko ya Masevosa nyarabona first leg nere ya kategoria Masevosa getigia Kasarani bandake mwalimu kirote ya ko Shabana andake tera seto lubuya seli gwikira bono Shabana ya Tembele kwenye manga semechandere mono na taking to hear some is about home ground. You know our home team and home ground is very Homa Bay. When you look at Homa Bay, the Colombians is our home ground. When you enter Shabana, you are going to Chesa Kurusi Stadium. I'm very sure that the one you guys say now to go to otherwise, that is where the one stadium we are already. Shabana will go back to 80s. I think that's the major problem.
biasara na kete ko ndaka machibu ko rase TV ndi chiko sori chanya kwa bachi kwa sori gurero nigo Bidco United yajanya ko baiko jobata makarika Kakamega Homeboys chigo rivere ase ivere nzoi ya Sugar venyo point ya mumego yo kwanda makariye gore ya mone timu ya KCB timu ya Bandari na Posta Rangers vasa livo nyansi vo sound da yobunga egorigati ya Bobonsi Kariobangi Sharks vanye kwa ngonte timu ya Sofapaka chigo risano ase ivere matenenga ne kwa mogo kwa sana abatuteri timu ya Shabana senga ncho Sofapaka kada timu chiritira inse ya Shabana na kimarekereke watenga ncho Shabana na se Ulinzi Stars bagenda makali na Muoroni Youth vosa na engencho ya amachibo ya nimbe ingote byanda kengencho ya Kiravoniga Nsari na Kiere Nsari mangana tari ma esengencho zo ya Sugar na buka bana ole point ya bakorere goika chi point 10 na isano na isato 18 points abalegoro yanzo ya Sugar korunse Muoroni Youth baigore to munganyi wa chi point kianda kone kibuna nzo ya Sugar Kiravoniga na watoto yabuna tibwa tibagane nepi lyo gotigara se League FKF Premier esengencho machibo ababeire amabe Muoroni Youth yabata chi point 27 iguro yane timu ya Sofapaka vai Sofapaka na ranya ko bagiye go iturero nera chigo sole 20 na Kianda yabata chi point 20 na isano na isato niko balengana ndi chi point na timu ya Shabana kurende ubonge bwe chigoli na ubogete Shabana iguro ya timu ya Sofapaka ikimeno kiravati Shabana mbago soria mone timu ya Talanta FC sekimanekyo tofauti ya Talanta na Shabana mbuna Talanta igeri iguro ya Shabana na chi point 20 na Talanta mbarago sori kimeno kemo igone kiwananda ke ko bote machiwa timu Talanta nyole nero iranya ko bage ko Shabana omoyanda ke wokoro na koranda ke gose mbagenda igoro ya timu ya Talanta gosero munganyi barake yese ekemina ne kukira begatiya timu ya Talanta na Shabana sentundere gose timanya inkora tebe igoro ya Shabana Kiravoniga na nchera banya ko bagotuma Kiravoniga semeno vitano vietire babuire vitatu kwenda makalie kemo na kuikurwe kiarero nkore nje timu ya Shabana ya bebe ndi sana kwenye point ya ikumbi kwa jabala tire at least bono mkwaya na bali nonye timu ya Gor Mahia lero yaba naende yaba ila nimegumate step kwenye ba mengi usio kwenye point ligu ni siri mena na vile vyetu step ya yenye sana so kulona na kurunsa ya siri relegation lakini bono nkore nje nga aba usoro ba Mzumuro nkore nge Gor Mahia skore nonye stay yo mupiro ye wiki yengi ma AIPR ngenge go sana siku ye timu ya Gor Mahia muna baita za mambo ya Kisumu timu ya Shabana muna yeka yani in terms of quality and you say experience na kyo kia rangi timu ya Shabana yengi rusingo timu ya Gor Mahia skore ande timu ya Gor Mahia manda muna nina kutabete wiki ye tase Morogoro yeganga timu ya Gor Mahia engakia yatigiri meno bilibyo ko chukore timu ya kobanga aramange emaito gukora sana ibintu byabo na Shabana bono maite mna bono baso yatili ya season yi kama ina yoko baire suka semi yake mengi baranyo na consistency ilo sembra yo experience kyoko baira siria singe juskuri engake Shabana yare ngeni na boni gachinga kicha ne chingao na mangane yo mpira change sana na kiyekere nge timu ya Shabana bado ne kwateli bakari sana lyo gotigara se Premier League onye bago chiko koimuka kuwalia sibatu tude timu ya Gor Mahia na kandresa wali yo kwirwane la senge chukuri nga bano mate timu na konyoranga kaba twale form iluse consistent yo ko bwachi game kwa bwayam ana konyore pani kingu ya tokasa usina ta coach kwa yoranga swali ko chichaba ko swali ndo ne kinkiri le timu ya Shabana ni kulia na gaja si ali kini ko yoranga ba ko swali ba ni ba manyi nenga na watu wa bwege mweje ga ko se plan to abugate bado ntonye gendereli timisha pano nipateli bakati konyo uji wotikareli bea mono sana na kigorera semerie metandando chaiga Uni yule moja comment na tabuna is following live from Kuruchese mocha KSA Moseti Innocent Kivande Soko aliyetali ya tabuna ako pamoja nasi Christopher Atandi atabuna I'm watching live from Burangi Kenyambi with my wife Lydia Kerubo watoi ni Sheila Matiangi amona Muranga Mikaya tuko pamoja hadi tamati be blessed you too katia aliwa utapata chance ya mo chiri chia Facebook nda sabono mwancho murigali tomorekere chigosoli chia Wanda Diamond League wase ayanama minyoko arigandiri na ensemeri ya Diamond League ase bakomnyokase shinse mo au chinse au na savari aba minyoko libakweri kyorodo vatume kachiko soli bune chikuyariga nibosibwa mnyoka manne buna ria Olympics na ase entunda abwangoiga arenge chisemo chiri chia doa Qatar na ase